Jutro u malom kafiću. Marko svakog jutra dolazi u isti mali kafić na uglu ulice. Kafić je jednostavan sa nekoliko drvenih stolova i velikim prozorom kroz koji se vidi ulica. Konobarica Ana ga već poznaje. Čim ga ugleda, nasmije se i kaže: kao i obično. Marko klima glavom. On uvek poručuje espresso i čašu vode. Dok čeka kafu, Marko vadi laptop iz torbe, radi kao programer i može da radi odakle želi, ali najviše voli ovaj kafić. U pozadini svira tiha muzika, ljudi šapuću, niko ne viče. Miris sveže mlevene kafe ispunjava prostor i pomaže mu da se razbudi. Napolju automobili prolaze, ali unutra je mirno. Ana donosi kafu na mali crni poslužavnik. Izvoli, kaže ona. Hvala, odgovara Marko. Uvek prvo uzme gutljaj vode, pa mali gutljaj kafe. Voli taj ritual. Otvara mailove, proverava zadatke i piše kratku poruku kolegi. Biću online za 5 minuta. Iako sedi sam, ne osjeća se usamljeno. Oko njega ljudi čitaju novine, pišu poruke, čekaju prijatelje. Za susednim stolom sedi stariji bračni par. Oni polako piju kapućino i dele jedan kroasan. S vremena na vreme pogledaju kroz prozor i nešto tiho prokomentarišu. Njihovo prisustvo Marku deluje smirujuće. Podsjeća ga da dan ne mora da bude haotičan, da bi bio uspešan. Posle sat vremena rada, Marko pravi malu pauzu. Skida slušalice i jednostavno posmatra prostor. Čuje zvuk kašičice koja udara o šoljicu, tiho zatvaranje vrata, kratko dobar dan svakog novog gosta. Pomisli kako mu ovaj kafić daje osjećaj reda i sigurnosti. Na kraju plaća račun, zahvaljuje Ani i izlazi napolje. Jutro je već postalo svetlije. Dok hoda ka sledećem sastanku, osjeća da je dan već krenuo u dobrom smeru. Mali kafić na uglu za njega nije samo mesto za kafu, već miran početak svakog dana.